Yeah, the Sunday be Papa's post. Ebrewa. And what you know now the Grace Hour, King of Grace Chapel, Ghana. Yes, we have a trusso. Yen what you nyame asem. It is Amre, Obin through Obi, the Brenne Ason. A drew so, the Grace Hour no. Yenina, Yenya Kumaba quadrant bako. Na yen tina sem. First service no, I think first service no. Na yen ncho nyame asem. Yesu a second service no so no. Now do any achimo asie ho. Na akotoa so. Na ahaidie. Yenu be cho nyame asem. Yenu cho nyame asem. Bra nonso abobepe. Sise na ngotwebebo nya sorry. Enti anopai onyame onhira onyo kese wadi ehu afofi wasan ama ayebosu me etoso enso akọ asan betu ye ene enso eyeda etoso me ensa e mfimpi mienu eni edunu mienu mu eye by grace adum bi arakwa eye adum arakwa na menu mienu bi aso yeso enti anopai fanasie emano esanse yende ye ho asia wuti enadum arakwa ananopai so utumi ekoba to pejebeja wonsa na utututu mu a na utumi se adum arakwa e divine selection ananopai so se bia so e pa cho tre number 2 ho tre number 2 ho 0554 820 910 ana 0201 944 485 e pacho winning number se brene eswa osie mo akonya na nso aborem no abeka ye ho ebia enene first time awon utie e okasa video so anu nti ene de ahomatufo e de amawo ye nka asefre emu yesi tretu ho brene esu na se mo akonya na so aborem na wafre na nso abeka ye ho eti anaponyame onhira onka ho Rev.Frank Kwasi Nkansah, King of Grace Chapel, Kofi by the founder one. Papa yo boduma wadru. It's a brand soon as ye gwadia na babia ID. A piemante mwade adia bosu. Nyasem ketua. Eti anopei Papa one wa transi. Oni the quotation master. The quotation master. Oni so transi. Utum so churchere gu ho. Eti anopei die enyasem ketua. Enti ke ho ne nyina. Yenya adwen baako ne kuma baako na enti nasem esanse nasem university. Uyi free abraboni ma aja ade ayewo. Untumi mpo yin free mpo. Eti anopei yengote nasem. Papa. Yes, sir. Ano pa udem? Yeah, medase. Adache yen. And so da edikan ewo July mu. No nyamhye. Kosi ada edikan. Ewo July. 3 July. Nyame ayebi. Odi etwa afenefa. Na odi ewura the second half num. No no a. Kebe de abedusi. Kebe de Ti shranka no. Ahokyera bewi ase nyina mu nyina achi no okuraye. Onja yen. Na bekoso aso emu akoduru. Ebra onu nyame ankasa ahihya amaye. Amen. Meba ho into the me hu so kaka no mabomu ho meba ho. Quotation master. Yeda nyame ase yekutia na Kwasi ade dunia beto ani ani age. Sa. Yesu yehumu ani se ani ade am yehu de enye. Amen. Sisi yehumu a enya sem ketoa. Me hwese de o penyamsem wo no unhosi ekeke. But wonso ne ede banaya na wonso hwese ebeye ohu adwuma na odi aye adwuma. Amen. Enti nyame onhira pa. Onhira onso. Anopei no say last week na Eda anas Evangelist Kofi Amoako na onia ne papa
Eka baby. Ne papa nso. Ne papa nua. Na oye Muslim. Mr. Dr. Yawasidu. Oye doctor. Asane ukohwa ye free clinic bi GD clinic. Wa hweni papa last week no Erade to nsafre no nti edamu ni nyina na Amoako na nani abre. Nti ye matiefo aso ate ye ni duru a ye betum framem na wana edo Amoako no ma beja no de ade ato nani Brian Free Open white, open brown. What's more about Mamma White, Mamma Brown? Brown, I am quotation master. Brown animal. I said so. And so it is same say powerful. I was also not already so. The question that we go grab it also. I mean, live Facebook one. Yeah, they have avenue Hodjuma. Okay. But now wa henkai. That's the be live Facebook wa henkai. 93.3. Yeah. To who Facebook wa bit ma share whole live. Free from next week going there. Yes, you better page in the so. Yeah. Yeah, call each henkai ni King of Greece. So pages so. And then the idea wa hinkan to be a Michelle. Yeah. 93.3. I don't pay no Nyamiadum and Evangelist Kofi Amoako or ha. Oh no, di Nyamiasem. Last week na ye change Nyamiasem about the laborers of the vineyard, but Mikasa ne mema part 2 no. Makasa chedodo intine mema no. Yes. Sine anopewa giga dread. Adabia mebe abetiesi meba be wi. Sanya msemo no. Nemo wase mo nhyane nso blan every na. Ya kuku boto krari kumkwa. Kodesi master. Adopei. Ye jai aseke gwaro de mawo. Na de Ewrade de mawo ne no. Odi ama etiefo eni nyina. Yo. Of penny they be say they medical car introduction no. They be because we Yakopon koso Israel. Amen. Yeah, Yakopon koso anya okese. Na jaye so ututu ane yeso yetietiem kakrakra. Ai ututu ane yetietiem se na be ya yeso so ye wo mu no Ewrade Yakopon ebe pick kakra bi amaye na yeso ye de anante. Yo atiefo ene dey so aso otumfo Yakopon ani se Evangelist Kofi Amoako aka Yesu driver and then menemo enche Ewrade asem. Na Ewrade asem no de biara da ne ensem a Ewrade epese etofom. De biara da ne ensem Ewrade epese etofom na ye ne ma eche. If se Bible mu nsem no e makwasa de ebebe bia no eye nipa ho adwuma. Udi so a eboawo, we ni so a ebe hawo. Bible mu asem no two things a woman the Ewrade say ye no say wo ya wo na beboa wo if say Ewrade na obo wo no manual a wo de ka wo ho ene Bible say the Kwame Asante mo machine say wa hei na eblo mo kotoye de nyom no mo ye enti obruni no ye de manual ka ho a o mo ba so mbe fixe a wo hwe buku ne so a fa we sha bo si wanya complete machine sa na Onyankopon so a obo ni wiase obo ne soro na asase ne nsuo ne ne nyinara no Ewrade de trosemi aye manual e de amaye se ye hwe so na ye mfem mo ye bra na so for one say all the time no ene no ana enipa bebra aba no epense ma o masum be ye o denko a na ye den atie na se o mo aso otie aseba e denko a so a ebetumi do akodi ebetu do akoba bia enye sa ediato de bia na watie de enyon so ayeden afra efi say ese aduro enyon no eno kra de sayare pa umia wani na wowe na wani mu ye wonyo a enche obo so yare no mfifra start ete wo naja ahoto na start ye den eba na ene de yemre no abo 720 yenso de roughly 740-45 ese e bie phone lines nti so for ye na e be bo ne tetew okay na eda no aso tufu Onyankopon ni se yen kasa mfa ensuo water anase river anase na rain
ni nyina ye nsuo ai o be bi la da ko yi o se be kasa fa nsuo ho yi o so fo say ebri bi a Onyankopon according to Bible Onyankopon di ka say wi ase o di nsuo na say wi ase Noah time na Noah time no Onyankopon di nsuo say wi ase no okay Genesis 7 a o say Genesis 6 ho na apamada ka ye dey adaka na o mo betre mu no e bai Genesis 7 ho na nsuo ni yiriye adaka ni te nsuo de dia for emra Onyankopon na pese o me nsuo de twe etuba Genesis 8 a ho so topic say nsuo de twe na say afi de nsuo la ye de dwuma wie nti afi de nsuo ne betwe ama saase aye dey ada ho na odipa ne emwa a Onyankopon gye wo mo nkwa saa bre no omo sha adaka ni mu a wie ye na Onyankopon ma nsuo de twe wie ye no ema opani a na odi omo ni mu a efe no opani Noah obebo afore e de ma Onyankopon eti ebesa ba Genesis 9 ni abehwe de afore na chi no de esiye eti sofo we bia fameko Genesis chapter 8 verse 21 and 22 na yedi kan hwe Mose muma edi kan no eti nwotwe hu aduonu baako ekosi aduonu mienu ma enti Awurade asem na Awurade ti afode no hwa no our topic what the any topic our topic my topic no Nyankopon boshe let's Nyankopon ahye bo nyame so hye bo a omuso saa enti Nyankopon ahye Noah ene won na omunya enkwa saa bre no Nyankopon ebe ahye obobo ahye omobo enti afi mame yakenkan ne hwa na Awurade ti afode no hwa no Onyankopon ti afode a Noah boy ni hwa no okan na akoma mu se o se Awurade Nyankopon kan no no anga se na akoma mu se onipa enti enam say onipa da sani wasa asisuo nti no mere nnome asase bi efri na kwa asase we me nnome ni biyo efri say onipa akoma mu adwene ye bone asase ye nipa se me di nipa no achi a me di nipa ni bone a nipa ni ma o ye achi a ene na se nipa de me ha o mo efri ni mo frase na sisi ade de efri sa bi ko no Awurade aka no wona akoma mu se onnome asase ni biyo Mere said yet etias asasi nyina bio Awurade say san emua emi enua ne niam ono akasa boy na enam enipa ne ye bone enti no onyame ese ade nsuo ese sa niam ne nyina no na kakra bia oje wo mo no Awurade be hye bo say efri sa abiri ko no sa niam aseye mi nya bio me hye bo 22 say 22 no say 22 say na asasi wo hoyi na asasi wo hoyi enyina no oguo ni otwa eye oguo se ubegu aba na obese atwa awo ni ehuhuro esuso ni ope ewia ni anajo eri nyaida eti free adebo ahyase a obo ade Nyankopon edikan se ewia se edikan a Noah mo ne ma ene abusua kakra bi nya enkwaje no Awurade be hye bo se efri na akosa se me di nsuo pa be se asase biam se die me obo ade me nya sa ade biam da na mom efri sa biri ko de na asase da so hoi de enipa mo badua na mo twa na mom ehuhuro beba na esuso be dey ebetue se dia na June July esuso ye dey etue no na so Awurade se o ma ensuo no a esuso bre atue no o ma sa ensuo emebuka mfa nipa so se de Noah mo de o ma ensuo buka fa nipa so e ma ese nipa nyina no Awurade se sa de onye bio hallelujah amen enti se Awurade se onye bio di a yes anko Genesis chapter 9 verse 8 no ekopim 17 ni ehwa sem bio Genesis chapter 9 verse 8 no say na Onyankopon and also topic sir eno so atifi asem Onyankopon apam oni nipa ebe kwapam oni nipa ebe kwapam Onyankopon ka kire Noah na obo ade Onyankopon ka kire Noah ene ne ma oka no ho ne se ene ne ma na oka no ho nyina se hwe afei mere mama pamatim afei muntie ewo ho amamo ne masefo afei muntie me mama pam atim apam a me ka kire mu se me ma ensuo ensai mo me sa de na me di ka ya me nya biem no me tim esa me hyam kena me hyam den na magye di na mahunu se me obo ade Nyankopon me mfa ensuo ensai enyiri mfa mu biew na me mfa ensuo ensai mu biem papa to aso edunu se edunu ka ene akra etete ase a
come ho nyina akra bia etiase a come ho de home nyina come onipa da sani nyina ho no men sai mu bio enoma entoteboa ene asase so muadoma one mo ho free adaka no mu nyina na se mo amunya a chance ko adaka di mu no ene de asase ensuo ya we na afi de matimi ati asase paso na mu didi na mu no de sabri ko no men fa ensuo no ensa ansem mu bio papa to aso 11 na mama mene mo apam yi agina ho na mama mene mo apam na agina ho se mere mfensu yiri men se honam nyina se honam bio ne nsu yiri ere ma mesai asase bio na urade se o mensu yiri ensa mesai asase bio eti se na uti baby na se wo no wankoye wo dan bi ye ana se wo se nsu a papa de beduru ho wansi dan yansi ensuo be buka fa wo so a gottes wo ho na munye ni yia Ewurade say ebufa wo so a ejanu bufa anye nyame ono na pam no wanka ne sa because say ensuo pa de o me ensuo me say dipa ebio emom ensuo say 8 no 22 no o say 821 say ensu June July e mo nipa e friend say esuso bre abeba esuso bre ba mahuhu aba ama wa baba say ensuo de bebu cafe dipa so say no wade ne de Ewurade say lalai do trosia mepo sa anka wodu cape koso anka pono ben kuro no anka betu be fa kuro no eso wo ba do trosia ma no apam ni ntia yes enti papa kwa hard mo men ko he dia wo kenkan na wadu 12 chapter 9 verse 12 wadu 12 ko etin kuro yi mudu mi no say o say na onyankopon ka say apama mere ma adam ni mo ne akra ti asefo a kam hunu nyina ntem akọ na something I want to aso eno ho ensankyere ne na tese me pa cho re se sa apam na Ewurade nyakopon ni Noah ene na sefo no yenso ye nyina ka ho no Ewurade si o ma ne nsom Noah mo enipa kakra bi ne so na mo ekọ nansanten long term akopim I want to aso abesi ye brei so Ewurade si once awanya kasa asem ne se won fa ensuyiri ense akra bi ebio ne de hweye na wo momu no wo so ankohia ensuo kwan because Ewurade se na wo ka no se Ewurade ato epohye se ma epo entram tradition ko ba bi no wadi nsuo ne nam krom sa atom hye mo hwe na man ko ha nipa because nsuo yiri fa nipa ya nipa na koso ene be hwehwe mu no okay ene ne be hwehwe mu no okay papa ehodi be hwehwe mu ne be duru ba bi okay ye beduru ba bi okay enipa ya sobra kire wo nsuo ho asase a wo toyi ye nsuo wo se ye wo enwura bi eye ensonhwe bi ntentia bi na abrewa sekan bi sa Isaac brevso ne friend ntaya sa ne friend ntaya ne seso no eno na na omode to omadan yes sa asase esinso mntine wa yes wọ́n sẹ́ sáà ẹ̀yìnwúrà ni bí wọ bẹ̀ẹ̀bi pẹ̀ wọ́n yẹ nsu asase paa na wọ́n tó asase náà máa bẹ̀ ká kyerẹ́ sẹ́ o hwẹ́ ẹ̀dán náà ẹ̀wọ́ ẹ̀soro hɔ no wọ́n mìíràn náà hɔ ti sẹ́ yà ọ̀dẹ́ fẹ́ẹ́lì mi onípa gu hɔ pẹ́ no ẹni wọ́n dá ní yé no wọ́n ní nsuo ọ̀rọ̀ bẹ̀ twẹ́ máa ń sun o wọ́n ní nsuo ọ̀rọ̀ bẹ̀ twẹ́ máa ń sun ni yẹ bẹ́ hẹ́ di ọbẹ̀ wí ni because ọbẹ̀ tó asase no náà yàgò pọ̀ de sẹ́ nsuo ni wọ̀ hɔ dada ẹnna ọwọ́ asase pẹ́sẹ́ nso so a yẹ si dan yẹ dan ẹwọ hɔ etina Bible kra Yesu say yensi yedan si obotan so eti kwasi udan si nsuo mu afuro mu a master watu sikagu saa dan kwa wontra mu wani nye afi bia obetu ne ma babonten nsuo no twa no wasa akom na mo one day wo say nsuo no dan kwa esenke ebetu le bi na wo dan kwa na mem wo hwe dan na wo hu biem papa to aso dan ye bekasa verse 14 ko na se mede mununkum me ba asase so a yes ubehunu nyankonton yes eno ewo mununkum no ewo so de mununkum ba sa so nsuo be muna na wo se ode nyankonton na abeto ope na ama onu nyankopora sa kai apam a woni mo no wa mapam se nke nsuo we de ke be do so mo ahenipa na so nyankonton ya be ya kai me se be ne nkrofo ya ka akwapam se mi mfe nsuo ha o madwen mi mfe nsuo nyiri form biem to asoma me wate na me kai mapam a ewo menemo ene honam nyina mu akra
ate asefo ntem no ma chire buti to aso okay verse 16 na nyankonton no ebeba mununkum na nyankonton no ebeba mununkum na mahwe na mede makaida pamwa na mede akaida apamwa nyankopon ne honam a ewa asase so nyina mu akra ate asefo no nyina ntem na se anyabidi ka chire mu no na se Awurade hu nyankonton ne pe na wakai se amene nkrofo wapam se emri bi ni fe suyire ho ma dwun bi ensuo de ebeto de ba pa se e ba kwa wura omudam na ebetu o mafiri mu de menye saada enti to aso mensanto aso de ato aso ko 17 no nyankopon ka kire no wa se o nyame ka kire no wa se yeni apama mama no agina menem honama ewa asase nyina ntem no ehon sejene hallelujah amen na se Awurade nya hu sa apam ne o nya hu sa sign of a rainbow ni pe na wakai se Nkansah minfa nsuyire ense wom eti nsuo no se ko beto minfa se ankure be se 10 na wato be 8 se ne be ya 2 ni be ka ho a ebetimi ahadwen no na waye den wate no agyae na dipa nsuo na twe atwetwe na kogu epum na epo so e de ye na ade na dipa so anya ne ho afa ye den adidi hallelujah eti se ba se wo odasani wo ya so brachie na wo si wo dan si nsuo mu a na nsuo yiriwa na gbo obebua wa no be ma mattress be 3 student mattress cap we si dan asase na oto ye no papa no o siri nya na wo bie Isaiah chapter 8 no ho ni the main topic pa yes sir o the other o si that before the other that before cap ra wa ka se wo si dan wa to asase o wa to nsuo ma asase o wa ya so den ato asase wo nsuo na se afibia junjuna bia na se nsuo ba yiri afawo na wo de wo ye expert se be de bitimeji mattress dia ene wo de wo nkwan ne wo ka wa bo no ss student mattress odi faza amoma no ai password yo papa share odi faza amoma de ti ngotwe eyimu enum ekosi enwotwe eho na isipe ose ye hu topic ni gira yi na Awurade to aso ka kire me bio se na Awurade Nyankopon to aso ka kire me bio se kwai esan se omayibu silua ensu a esen bre enimtia what I had to obu ase asabwe me ka me hwe asabwe tro se mu enti o ma to asase enye nyina no ya tro to odada ada o enti o de opekwa ho esa ekwa ho de ba voice ekwa ho so de ensuo mu ensuo enti ena Nyankopon so onim one kreti sa waterlog land one kreti ke baby o kreti for something for purpose yes enti say ensuo to a esikase ni yira na abetata ho sai ho no enti ensuo no ne boundaries ni yi a ese nsuo ni fa nyina no waterlog no wo se etwetwe nsuo no ta ho reservoir what yes tisabo abudie ye da na me kreti baby what I say ababo dam no no o say aboabo animo ba bi a o ma be filling station o say waterlog kese da krobia nyame kreti yes nyame nyansem no enti bredudu a yesi ye pe kwan ho ye be ye development ni ye be sinu no ye yankasa na ye create bi program e de ama no ho na ba bi a wo ma ye kinga o say esanse o mai ebu silua ensuo a esene bre enimtia na won ho esane won reason yes any remelia eba no ho nti hwe Awurade de esubontin mu ensuo a ano ye den na edoso no ereba won so what you say what's nsuo no na ko nsuo de okobre nsuo de pede ho asem Nyankopon ama no order say fahaya breo se me ma yiri kura na reservoir da ho no e wo ho no waterlog no kota e fe mfako no kota ho eti nsuo de chi kopu mu no na mo so mu de reservoir mu de beta mu no na efiri mu kakra eno no masasa se no anu so be didi akonsase ni nyina abe feta ya sasa ama wutu abula akra wo ba bia hallelujah wa amen eti se wo da sani a wo do hu se pintias ase da ho kwanti baby a waterlog na osofo ka abrofo na ewo no ewo na misumesi dan ne de woni nsuo be twema nso woni nsuo be twento ose de ose was be service
Ewurade de asubontin no emu nsu a ano ya de so no ereba oso no ensuo Ewurade say ensuo de ko mpene ho asem okobre wo onam ne baabi ana wo besi ni kwan ana wo hu sane wo ho asepel papa meba wo ho asepel aha menya toy die yi be wini aha sase amenya toy se papa ne ko ton ma me de kire me se me ntu feeling be ayifo yi article ayifo na so mo twam wa ha tipa akra wait no wo se menyanya be 5 e de feeling happy menya sase ne correct ampa wo be ye but ensuo wa sase ni mo e de sase ensuo sase ni ehwe ye water log wa ye reservoir ma ensuo no eti so we see one more die dia ka wo se ebra no watam na ensuo yiri no na ensuo bi firi asase ase ba na bi firi soro ba eti wo na wakosi wo dan asi sa water log reservoir ni mu no onue ensuo wa sase ni mu no eno obedi si wo sa dan ne kwa wo si asomtan wo hwe dan ne ho a na ho no furofuru wo se wo dan ne nya kono sa dan ne wo ma bo se esenke ma me fi se me quotation we ma monitor edan ahoro a esisi ba bi ensuo wo nyina papa so be study a ya dan ya wo baabi a wo be possible ensuo to nyina bo se dan ne mum besoro wa hu sa dan wa hu de me che no edot dan no blog da kra a che no wo bo se ensuo to a ensuo so atwa fa dan hu nyina na dan ne mum foundation ni pi na bo se besoro bo se afa dan ko bo se konkon ho but baabi a ensuo mu na ya hwe so hu ni sa na ano so senki na emem ensuo ni gine dan oje na sase hallelujah wa amen eti say na wadi pa me da me yo futufuo say wadi pa enya sika be say 100 million obi ekwato land a onua ma hwe ba bi e kwanwa na asase bi e kwanwa what you say asase bi enu ane kwanwa asa masa wo be break that obi beja wo pese obetra ani kwanwa ya what you say no ma ba ntem na ekwaji obi da na ebu nesi bebe ho de na ebu nesi if you skenu ho na say asase asa wakra UTC o kweskasi ya UTC we na asase ato we na asase ato akra UTC yes who scared the senti yes ngravano omo fase no na me mpa me ye mfasoro papa okro mazato o sa ses na me nka ses ni o se esane se omayi basilu omayi bu silu a ensuo a esene bre animtia eye na won ho sane won reason aha na ebe de any remeli aba no ho na ebe de no wa bu nsuo na ta ho na animtia ama wo ho sane ensuo de enye nsuo bi a o aha de o me we de ensuo me fele me ensuo ntino we de se ka mi si bi bodin a on papa ka meti abobo adan dan bi a me de mani ahu efiri asene aboabo ha ene odan ugo bodin obi be ka se e modi ba se na o ba brum se Nyankopon say ade se wo watimi abusuo na nimtia na wo ho atɔ wo ho asano wani age me dan na mesi no mention na mesi no baabi ai o ha mbeto asase na ha ye peche na ya afro won say sketimi ya de yeye pa Kofi to aso wo verse 7 na se me ba ho da me kirem ga okay se ne hu na esane no no o sane o si nsuo ne kwan na ne ho esane ne nti no wo de o ka ha de me beto na ya afro pa o ska ya de yeye hwe me to feeling be trip na hwe na dan ne si we wo si wani age enu na 7 ne be ka kira wo se dan 7 ne se hwe Ewurade de asubontin no mu ensu a ano ye den na edoso no ereba won so Assyria hene eni na nu oyem na ebe den na ebe den to aso na ebe ba fro ni suka nyina na yiri akata ensu afro so na wo da esie na Kofi ya ke Syria hene Assyria hene Sanaharib oye trimodefo
enti wono ade pe bia no ose no enso won so si enso no ba bekata Assyria hene no nani onyam so enti so bi koto asase anya wo ye Assyria sini se won se no Assyria hene na ho simode obati weda ne ho ato no obati weda ne ho aba no obati weda ma bomb week enti so bi ta asase fo a no ya ye Assyria ni asefo se wo to ya den so no wo so hwesane wo ho ato ro so de nsuo ebe ba be foro sukani nyina na eyiri akata nsunuo ni nyina e ho so na waye we Syria ni a wo to sasase no wanu onyama na nka wo gi samba ho no nsuo na bebu dan ejuba mo si na waye babro kasa wo papa ye nyanyame asbak yewu babro kasa efida ko me ko o ma wa no mra se o ma de no eteteko se be kasa papa me to asase bi pa se makoton baby afro pa den ke be ko far away because o se tumi nsuo nya den entmanso na wo wini what dan mu se dan grow tibukro e kire no emfaso wunyanya cracks sa edan no papai na esa senke ene mu amu si dan mu na yedi nyame asem ibrama no bai men nya so bra sa asefo enda so brache ene go vi ba ko so a watwe ba bia go si so eye empenifo anya mekampenifo abampenifo ene obi a o si dan ka ho obi a wasi dan gata bi da na fichira e wo se woyi onyi no asade edan no anase wa block no ni nsu yiri fa so mi da bia meka ese Ghana ye yanka se yete Ghana ha ni empenifo ye nsua de Kofi on circle disaster esi ya enso fra petrol friends so many ba 126 we no onim ne na nyameka nyame wode ne nyuma na kasa enti na nyameka se oman ni mu no ye drainage system no enye enuti otonso ya chifi o kreti sade se be ya angobeti mpenifo adua baso na wa kreti gates ewon krankro nyina ani babia ani ebesi akra yakoji ya yeni nyina ye hu biem o mampani gufo ye bi wala adu na ala adufo wo kire but o ye bi sabre no ene odu ala adu nso to a unhu se nso yiro ho but enne mpanifo yi ene mpanifo etwem no anyene sa ye ne se ye ko ball canopy ewo ho circle ho Danka Williams who go swing. I saw what I say na go swing. But man penny that afo go swing. Na go tesi wezo. Obi emiezo anjero. Papa ko 18 ye hade. Verse 18 no. Verse 18 say. Hey asemo. Na ebesine for you dem. Eyiri akoduru komu. O say ensuo no be ebesene afa yuda mu ayiri akoduru nkomu ni komu ewese nsuo udem pada nsuo de da wo ente nansia de eso wa kasa odono efa begum na me hwe Captain Smart oya report no hwe kas obi akoyi sika o bank o say o record dem anya no aloko o ka mu ensuo ne twe ka no eni ni siga ni nyina be se ensuo dum wate ase enti why yen nipa yen aso de o wen Nyankopon adie bi we because Nyankopon kan no wa bre no say ensu yire pa de o ma ne nyedai enso no o travel ko region by region o finkra no ko western region bia e fi bia e fi yes nyene krono se obe ye gata sapapa anobe ya ko da station ko yefin eno na dwo me ko se na me da so wo kan kitwen bia gana anobe ka me fangro fa ko proud na rolling station so bi ma me ka kura mi fi ene ka me nya asore ka me ko da station so do kan kura be ma me ene ka me nya asore ka me ko da rolling station ko pra ho why kama kwa pro down rolling station what blame MC yenye because I know the cost the cost they say o man peni ku for breso ene ye contract e fi na ma Zoom Lion yes say Zoom Lion emperor but so me nkuru ni Zoom Lion to my foka but o tight what you say huh papa
Kofi what be mu maame what they say what to say ya minimba want to be nyawohwe because obi contract but on tiomka efia jigana nyina ebra be kwa kogugotam na nso yira faye omonye adwuma no sa brabra do omonye frizum lionsem no mantam siesie akopra enipa benya okeka be ya to fia menipa ba akopɛ sa efi ya to menipa ba akopɛ be tu ase won wia no masan be giregyina ho na mo tetechiri na mo yayi ye na edi ho abo me se ko down lori park no pe ya akɔhwe efi ye wia na akotuto no spark say de be chenkrofo ya na edi ho abro papa 8 ni kan 8 ni kan say me say wo pa no pe po fa ka no mame me nya sore ne o de nya me ma ko pro down lori nya sole mpon o be konko de nya sole mpon na sie ni mame na tie fo mame e be sene afa yudam e be sa fa yudam eya kodu komu na ne ntaba mu na nsuo ntaba mu no atre adru asase ano oh Emmanuel e de na asie wo say emre bi eba Facebook na ema bi omu se nsuo mu na nsuo start to epe no mo de omo bola omu hwiegu nsuo o hwiegu nsuo na ne ho esane no me bola edie nsuo onim se gugu ni nua bi what you say enti na nakufo de kwa sanitation ministry ege so ohemu kena na yo no ya to bola amani baba akopɛ ohemu kena na emre bi aba se wa wo di fi beto abonten no bla me ka taxi o Accra no papa boga bi ne ma enkwala sabre ne enkwala be se enkwala ram fa so mo 8 years na omne papa bi a ono na ode enkwala ne nam ono Ghana ha ode enkwala ne nam papa de wie na ode ade na yede ato abonten akwala yede ka say daddy why are you mad I say why you shot me why are you throwing the this thing outside that's a broach na kura de ya de titiwom bra wo so nyina no ya mfa ba ade ye dey ento fam fa to das beam na bola ka emefa enkogu bebe ya bola etire ya ye bibia ya hihye bibia ya mfa ya ntontoma foforo efe nkoto bola so dare ntoma go na se ya wie na se da koto bola so etire na wo ye nwura na wo de to fam ha na emefa ensuo to so a ensuo na etre no enkogu hefa ebebu ya ya dan ana preaching all the time ni papa say ya meka chance say na so for so bo preach gamaya na no preach and we preach and jama come say ya ti abre am say da ya ti abre enti wa ukura sika wa koto asase no hwe say onkoto asase wo ensuo ani wa so na ensuo no na twema anso twetwe a obewinim wo dan no so afibia no obetu ne ma bonten ensuo de twe a wasara komu wo dan no so esenke edan no eni aba so years akese die edan ne besei waboka eti abranti a wasi so ababa wasi so wanya sika di pa na se wo kwa kwato asase a mesrawo menhwe ba bia kwa wa a ho eden a koda kwato asase no ho men kwato ba bia ben a officer ben a ho ye nsuom enye size ka no daachi bia wo betu agu ewade nyakopon o shaka credit ba yeso se mba ya so na mbatie na wo fa wo sika enkwato asase wo ba bia eye nsuo aniwom enye saa wo dan na obesie no daachi bia no wo bedi nkugu because nyakopon ama warning se ono pa de nsuo de on fence ye bio ete nsuo se ne a na free ene a according to Isaiah chapter 8 no verse 5 to 8 no asemo kan ye no wo se wo tu nsuo wo tu de mefi egu nsuom na wo ho atɔ wo nti no nyakopon se wo so di nsuo no ahoɔden a wase no e de ba be twia eden afa wo so wo betimi ni nsuo de asie na se kakre ba nkran ne takora di hwɛ papa efibra America kremi fa se 80s na ye de yehu 80s na hu se nsuo yiri basa ase dabi 80s mi na ye de ne ye fia yehu na nsuo yiri ba de sam sei na etisei ade ka fia kanim dia ba ye se yehu nyansa momu no ye fratiti for de begimi brefo so na nsuo yiri fa wom na ye bre so ye tetini no go sit dance nsuo on prepra on se nsuo go gugotem what I say eti ye se ya ne abie no ade na wani abie na wo ya niam wei e de ye momu kura no excuse me say ya jimi kura se tetifo no computer na bakwa ya mafa so aye de amaso
what dware slepe obi o da sani titu akra pa na wo o da sani kura the polythene bag no a okofo trotro na e ball na wo mo ni ma no e wo kai ni wo boa ball uye wei e be boa driver uye wei e be boa ani efi so obojo ma nko an wa bone ye fi so okwa san ko an wa bone ukwo di ntro ko an wa bone uhye ball agu nsuom no o bone no e so papa because ensuo di behiri akwaku obi hwe nipa ewu sek 126 people yi efia aye di gu nsuom obi na aye na obi abehia efin aye di gu nsuom entimu ehwe ni ye eti sabre no etiefo bebam eti yenua no evense asante kwame asante eja asante obema etiefo so abem no obekiro madwen se obi anya 100 million okoto asase a na onche bebeba koto asase so bakoto na furu mu a na obetimi na onkoto obetimi na aforo atweman so no wawini a yeyi na ebehwe onto o skenti onto o basa si ware dadaro o de feel bi orugu hotel do o so o da o be for hospital be pona o sabe nkumu so edan ezisi ono da bi ezo ni kire afie we di o yi wo mafiri o sa kono mana so a be bi ono kwafo block factory no e ho so the same thing wo ba tu sa land no e ho le nsuo wo si dan a nsuo be lu e be wini koto de be poso e na be boa wo Erade o shira obiara. Quotation master. Amen. Asante brem. Quotation master. And why you hodru? Why you hodru fa? Enye easy. We environmental message. We environmental message. Edi na ori about message dey pe. We environmental message. Environmental ba. Because be any environmental issues come by what do you so? Hey, what you say? Quotation master. Odi asembe ba mpa. Ono papa enye easy. Hey, papa I just at here futufu. Obi wala na so ma mpeki na enti. Obraso. Adumura. Oni me aka se fru. O me de boache me ka se fru odan ya. Ene ye hodru. Oh, o cheche fupa. Wa yo kete. Amen. Nshira na odi ama na nya kwati. Nana atem ni nyina na waka no. He enye MPP NDC e ti abambe pa le ba Ghana ye ho beto ye. MPP abaye hu. Wa ya han ya ba ye kwa me kuma ni nyina ba. So eye ni pa na ye wo man ni na nana so my team obi anya sika ye kra koko boto fia blotire ye koko agum na nyame aka obi akoma ama mrofu bi abaga na besi factory ye tia wie o ye wie bibia nipa mienu miensa bia o mo kra ba o mo nya taku simpo bi wo ho nti no ta babu mabu ama wie school na mi nka factory ye ya akomanya bia ye ya funsam duma na edan o si na ko he egumu enu nyama nyina sei otu nra egu bottom so otu gunu unu se ko ye afa unia bi otugu so ne ho ato no my free nyamia hira no ama ono wanye sika se opese ka bola no cross sa no de fertilizer ye mfa mu no bayase nanka nyami mwaye nanka ye no baye no emla do so ye nya bi mfa kwa mana ni no man ye ye no mabu be nya tuma ye no o nipa mienu miensa omo krafi abrochire banki na wo se made in Ghana kra na yesero na omo be kra na ewo mu eti se ya se say suban ye amama no you should be patriotic patriotism asa yesu so no wo se teacher o kroma na jokra o ko school wo hu amane nyame sha pa amen unshao wajanso ache bola na infa na otugu o say Isaiah na sem o ka evidence say enam say ye busu na ni mutia na ye ho esane wo hu obudi ensuo odi usensu a na wo ho abawo na sem be kwa chi wo krobi so gold mines for inside honomo papa ensuo bi de krum amafo adwa ensuo na ensuo na otu ka na yi no quotation master man fa number na santu jabim 0554820910 ana 0201944485 onso betimi so abodrem na no pay senior quotation master onene papa aye ho duro no adumura obesha yeso ewo na domunti na ko tedi ba ko pe etia anopai die mi hu
ayaresa ene sabi preacher ekise da ye de ni mu se ana Yesu sa ni fani ni ya na wo hwie go la gu so Papa mi shamba me pete mi shamba papa na me shamba papa kwesi akwa im na ko nje ni shamba bi so na mi shamba wa Amen. na ko pasu bi nkam environmental message mo dia ba mo Amen. Dia na marugu so America. Obi janso. On kase. It's the right time. It's the right time. Easy. Adumura. Hello. Adumura. Kawadaro menje so thing. Oso be hwe oso. Obeshoso. Amba odin be kasa free. Midende mlezo rokakara na. Okay. Ni kasa free SD. Okay. Mepe version now or the by Isaiah no dey no ana free me kin ka kan tinga mepe no. Isaiah chapter 8 verse 5 to 8. Isaiah 8 5 to 8. 5 to 8. Okay. I don't know how no. Na Genesis ne dey nso Genesis chapter 8 verse 21-22. Genesis 9 8 to 17. Genesis 8 verse 21 and 22. Okay. And Genesis 9 8 to 17. Okay. Okay. Oh, what just watch it. Also, ubetimi so asan aboremo. Quotation master. Na me se be ka sem bi. Yes. Gold kuro bi, ensio bi eda. On ka say. Oh. Twazo. Okay. Adumura. Where so? Odin be kasa free. Bacha mi GDSC quarter stop. SC quarter stop anopai. Bacha nyame nhiramu. Amen. Nyama kuma so bi sade mamu. Amen. Ebia wodi amode brain. And then so chance. Chefuto na mutu ya ni die. Na matipa nyame asem no. Man kwano. Mu cheche, mu ye cheche fo da masi. Afonso me fa kwanya isonso da masi adumurafo. Nya ye me ma me fi mante da kwa sene. Be jame. Sofo Nkansah, Rev.Frank Nkansah, Odano, King of Grace Atafunya, Madam Masi. Yamin Shamu, a dear Muis Cafe, Yamin Mom, Desi Mastanso, a Yamin Jow, Papa Film, and Showing. Amen. Obesi why ni na. Eti quotation master. Akra. Dia na wo ye no. Obi abaso. Adumura. Mpacho odin be kasa free o. The phone is so good. Achimi so dru anopai. No sabe, after that you mama. Mama sa for no. Don't kasa me ni na kasa no. Nyame so na mama mam. Na mo amwo na se no so. Mo kuma na mo isi na na mo na papa ni nyame atrem. Ya da ma se. Ana mo kanu. Ani ayun kwa ana MDC, ana MPP, ana fine so si hu. Anso ne ye kotola se kura gu ayi wono ani se ntuo no enko entran gata no. No so bi aye ne se wasi ni fie ana oye man ho. Ntuo di no wa bie ne toilet ni na na bem. Esse é uma fe. Ye betia eseyan. Ye ntie nso a eseyan. Amen. So for who say first pa you so no ye kwa di mu kudwale kra na. Ujanso. Hello. Obi oso. Twazo. Ye kwa di mu de kudware a ye kototo ma. Na script me say e bia wo yimfra makra na. Ye mfa last go we. Adumura. Pacho din bebe akose free odishe. Eja bento anope mane nkoma yen. Amen.
na anɔpɛ no sɛ wɔmma kwan ma aberanteɛ yɛ ankasa ɛm sɛ sɛ nka wonnim nni w'adwe mu mpo sɛ nka wode wei na ɛbɛba ɛsɛ mmerɛ bi atwa mu mekɔyɛɛ bi communion Sunday me ma aberanteɛ bɛkasae yɛkyii m'anim nanso aberanteɛ no kasa wie ɔm sɛ sɛ wei deɛ yɛnnim sɛ biribi ɛtete wɔ hɔ nti anɔpɛ nea wayɛ kae masɛm nyame nhyira wo paa Amen. na yɛnni nea yɛtie no sɛ ne mmom yɛnka ne kɛkɛ yɛnim sɛ nyame adom bi ɛfiri soro ɛbɛbrɛ asafo no nyame nhyira mo yɛtaa mo akyi paa